Nyolong pegat video kan. Kusuh kurung tuha kampung yang pegat maulid. Sebab otai dekalan maulid jinau kakali lagi anjuran. Padahal gayu pemulia ba urang maulid adalah anak-anak yatim. Sebab pekan Nabi sayang terhadap yatim. Gayu baca barzanji, gayu baca kisah-kisah Nabi. Kan gayu yak mumpun beraya-raya kenanan. Kan anjut khauri jut cik gayu khauri supaya nyak diingat. Tetapi asal dalam jih benar. Nyaw taidul khauri melut. Rasul Anbiya. Tuk watai kejadian kakon. Anak yatim hidih dua keroi. Madangan si manok yang kakal lagi baut yang kena. Madang manok tersambai tagai. Begitu truk pejabat, begitu truk mafia, awak lepeng mecut, awak muka sabu. Gede buat tempat spesial gitu dua. Boh eknya demam lagi anan. Tak khauri maulid tak mulia anak yatim, fakir miskin, ya hantam gerasa berkon, nyan tak mulia. Oh masa memang tak mulia bersabar ni mendum. Gecik camat presiden hidih dua duk sapang yatim ju. Bekna beda-beda. Tak usah ni lagi anan rugo mulut. Makaji wate tuha wate muda je mengeja apa beut. Bek buang kat tuha ka pegah apa bangai. Kapla kubut yang hendak kubut. Jadi seolah-olah khauri maulidnya kakali kan yatim nah, kakak pejabat. Jadi dalam agamanya tak mung sosial, hana mung sosial dalam agamanya. Saban mandum kalaf. Baik si kasin maupun si kaya saban mandum. Baik bang kajak dengan Honda, kajak dengan motor kalau mecut, menyejak dengan depan, urung menjengkit-jengkit di luar ni hidup permunhan. Timnya kena baca dinai. Piuh tengku, piuh. Dalam duduk dalam. Ni nasi kebur, sisi kebur, si unta abud. Ini tim di luar, kamu madang menurut sampainya mendang. Allah apa. Nyan capli dah salah bah berkeugeng ke. Tak luar kalau ka. Kau trip kau bangai di juru.